video boshlashdan burun kelib, like bosib, kommentariya yozinglar. Biz boshlaymiz. Dostlar, biz shunday lavash qilamiz. Biz kazanadi bularni açib. Burada bize 400 gram bo'ladi. Ya, 400 gram bo'ladi. Biz uni usulini lavash sekin bo'lamiz. Mana lavashga kerak zaratlar. Mana yoqda bizda tovuqning eti, mana yoqda ovushi var, pomidor. Eng yoqda bizda lavashning xamirlari, mana sos. Biz sosni jaq pastaymiz. Sizning bir dana jaq pastasini qasmaymiz. Men qasmayman, qasmayman, savol. Ko'pdan olur. Болды. Tana, aha. Ko'p o'ttir даже. Endi одежду sola bersin, ya, o'rniga. Пока sen sola ber. Полный Айназму, опер Айназму. Видите? Endi adjera beraha. Dostlar, biz sos solibdik. Endi jag'atni olamiz. Birinchi lavashdan. Dostlar, videoga like bosib, kommentariy yozishni unutmangizlar. Endi tezlikcha ne solasizlar? Tak. Endi biz salat yaprog'i qo'yib bo'lamiz. Men qo'ydim. Endi biz buning ustiga o'sha tovuq etini qo'yamiz. Bana alsak koyacağız. Kuchsiz edi ғой, Сендерге негізі лаваш центр ашу керек қой. Тағы алып қойды ана сен. Сайлансаң болады екен. Тете ма? Я болады сен қаха. Вот екіле. Мені Дарнанікі, Адиянікі и және Айназмікі. Енді біз достар огурцы мен помидорды қоятын боламыз. Бетін жайып қойсаңыз, күнді көбейіп. Одан кейін кезекте помидор қойды олар. Менікі болды. Дана сен орай бер, аха. Болды. Менікі болды? Менікі болды. Сегіз. Міне достар. Достар, Адияна бірінші лавашын аяқтады. Мен де бірінші лавашымды аяқтадым. Енді екіншісін достар, енді екіншісі мен бұндай болып жалғасады. Міне достар, Айназмдікі, Адияна. Екіншісі бұдан да әдемі болып шығады ойыңыз. Ары қарай жалғастыра береді. Достар, бұны мен салат жапырағы болacak. Сырмен болдым, енді салат жапырағы болатын болады. Dostlar, endi men o'rayotgan bo'laman. Dostlar, men ekінші lavaşı.
Bizce lavaşımız dayım oldu. Endi birga kishigini ashmir ko'rsatadigan bo'lamiz. Ketdi. Bir-biridan alındır yani. Bir-biridan alındır. Ortasını özüm kesip alınlar. Ne? Odadan kışta oturup kıtırlap. Acem olup Vau, kıtırlap. şun qarangizlar. Ne yapsak? Mana dananiki vau kuchdi. Mana aynasini kesadi. Bu sen endi biz fantastik Vau, kanalimiz uchun ko'rsatir. Yema Şu Endi do'stlar, so'ng fanta qo'yamiz. Biz yapıyoruz. Biz yine bu gazeteler lavaşımızın demi koyatın bolamız. Ketdi. Biz. Qanday kelganda aytsana shu o'zingizga. As bo'lsin. Do'stlar, sizlar de uy жағдайында өстіп жасап көріңіздер, иә? Ya. Айназым, Өте Азия, әдемі болады. Дана, жарайсыңдар. Canı zor. Eken. Nang qarangizlar ishlerin. Ne? Bizga qatmaydi. Sizlar uy жағдайында sap ko'rsangiz bo'ladi. Дәм қандай екен? Şurada. Ас болсын. Osman bizning videomuz аяқталды. Sizlarga unasa like bosib, kommentariy yozuvda unutmanglar. Kelesi кезде biz ne pishirayotganimizni sizlar kommentariyaga yozib ketingizlar. Пока!